Hagi kendiap tayo balala kat bakari barok kawai kadang don hapadang kejing pakhang banekun persya na kejing sapriang kejing pang COVID-19. Lasaki ya kejing mi kinong syong shnong ban bele tiet jing tiet ki marba maki kenta ba ke sorkar kala ailat ban pelia. Hagani katayo lasaki pat ikayo ke ba kamper. Haga ba ke sorkar ka penjensur ke kendon shipor. Tungin kemi shipor ya kene ko kubor. Tungin kemi kene ko kubor klam dapat liang kamat igini ki beriau ke bayang lan kini kedukan. Henreng ini kemi kene ko kubor da kerukom ke bakam idanda. Omla banlen banalor ki mar badan kam man lagasngi. Hagi badi ikakiat kaniru kede kejing don kam ke baman lagasngi yaki. Kumta hagani katayo gibor pinyak distrik jongke East Khasi Hills kila penjensur ke kendon man khang yaki wine store. Da ke ba ailat ban plien ado ka khatlai terek ado ka khatnyo terek benaya yong arajar arpo. Henreng hadian balalap ba u doktor barang ba jongke Bethany Hospital ulayo kejing pang COVID-19 tangha ka khat sau terek lahap ban khang biang no. Namar baga sorkar kala penjari da ke curfew. Kajing khang kerdep ki wine store ngado kalai terek hagani kesini lala aban saki ya kejing mi pat ba biang bania be shkini kedukan ki bela play hagani kesini hakal lang kedong ba shlong hendrai kejing perking ru kadon kumjo kata ban yang jengai palat ka shimita ha pedeng uwei na uwei pat ulong thiet.